Nahita nzikuramo. Okay, ladies and gentlemen, reka nizere ko umeze sana we mukunzi wa Inyarwanda Sport TV, uba uduteza amatwi mu biganiro byacu n'ubundi bya buri munsi mugenda mwumva neza cyane. Tubahaye ikaze hano i Remera mu kanya gato yarugiye kwambikana hagati y'amakipe abiri y'ibigugu hano mu Rwanda. Abazi hano i Remera neza cyane kabisa, ahanga ku Gisimenti A1 hano hepfo umuntu abakata agiye kureba uko gahunda zose zimeze muri rusange. Hanyuma rero nongeye kubashimira cyane kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ni ekipe ya APR Football Club igiye kubyakira ekipe ya Rayon Sport. Ni umukino w'umunsi wa 7 wa shampiyona, na amakipe yombi akomeye cyane muri iki gitondo mu gihe habura amasaha make cyane agera ku masaha 5. Ngiyi mood, ngiyi ubuzima bw'ahantu bwose ukuntu bumeze n'ubundi muri rusange. Murabona ko neza cyane kabisa ibintu byose abari amahoro neza cyane. Abamotari bakora akazi ka buri n'umuri ka buri munsi, hanyuma imodoka n'umuntu zazijya mu kazi zijyanye abantu mu kazi, yaba ari famiye n'ubundi yaba igembuka cyangwa se no gutembera neza cyane, ibintu byose bihari kandi babimeze neza cyane kabisa. Nguyi rero ni ubuzima bwanga hano i Remera mu gitondo. Abantu benshi ewana babateze ko bavuga ati match y'ino munsi iraza kuba irangira ite. Hanyuma rero nka Inyarwanda tugwaye ikaze hano i Remera, tuza kuba tugenda tuguha details zose ku mukino w'uno munsi n'ubundi muri rusange. Hanyuma ikintu cya mbere nakubwira nuko muri Inyarwanda Art Studio tugufite kuba wakwiga ikitwa graphic design, photography ndetse na videography. Hanyuma rero tugane tukwigishe ubashe kuba waba umuntu uzobereye ibintu n'ubundi muri rusange. Aba n'abagenzi bacu b'amotari kabisa, nabo bahasesekaye mu gitondo bagenda bakora amafaranga kugira ngo babashe kuba bagenda baza kureba umukino w'uno munsi. Ni ekipe AP igiye kubakira ekipe ya Rayon Sport, n'umukino w'umunsi wa 7 wa shampiyona. Ikintu cya mbere nakubwira nuko bishobora gutungurana ukabona uwitwa Sheikh Djibril Ouattara umaze igihe kinini afite uburwaye mukamubona ku bakinnyi baza gukina uno mukino w'uno munsi. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri, ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport agiye mu mwiherero A1 ngagahimbaza muziki, bambwiye ati ni guhera ku 250 kuzamura gutsinda uyu mukino. Bakaniye cyane. Uwitwa Emery Bayisenya yaravuze ngo abakinnyi ba Rayon Sport ngo twiteguye ku kigero cy'120% kwa batsinda uyu mukino. Kurwana ekipe ya APR Football Club nabo nyuma y'imikino igera kuri 2 banganya, kunganya na Kiyovu ubusa ku busa, kunganya na Rutsiro igitego kimwe kuri kimwe mu karere ka Rubavu. Ngo uyu munsi ni nako kanya ngo baza kwa batsinda uyu mukino. Ikintu cya mbere nakubwira, kuva mu mwaka w'2010 kugeza 2025 ekipe ya APR ntiratsindwa na Rayon Sport mu mukino wa mbere cyangwa se mu mukino ubanza cyitwa muri Fazare, ntiratsindwa na Rayon Sport. Nukuvuga ngo uyu munsi bajya gukina umukino ubanza muri shampiyona. Kuva 2010 kugeza 2025 APR ntiratsindwa n'ikipe yitwa Rayon Sport muri shampiyona. Ese uyu munsi biraza kuba bikorwa, turaza kuba tubireba neza cyane. Amakuru nava mu ikipe ya APR Football Club nibiza gutungurwa no kwa mugera mubona abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Uwitwa Dauda Yusufu aje mu kibuga hagati akaza gufatanya. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza, reka mbageze ikitwa ngo ni probable lineup ishobora kuba badamo ku mukino w'uno munsi hagati ikipe yitwa APR Football Club ndetse n'ikipe yitwa Rayon Sport. Hanyuma ikintu cya mbere na mbere, kwa ekipe ya APR Football Club mwizamu nagihindutse, harimo umukinnyi witwa Ishimwe Pierre, kabiri ni Byiringiro Gilbert aka Kagege, gatatu ni Niyomugabo Claude, Yunus na Clement, hagati Sekiganda, 8 box haza kuba ari umusore witwa Dauda Yusuf. Ejo bundi kuwa gatatu uyu musore nago yakoze imyitozo yose ngayirangize A1 haje bakanuka hatari biza kuranya adakoze imyitozo neza cyane kubisa kugira ngo abashe kuba yarangiza, ngariko ngari tayari ku mukino no munsi yaza kuba yakwitwara neza cyane. Ubwo ashobora kuba yakina nka box. Hanyuma 10 Mahamadou Lamine Ba, uyu musore ngarahari neza cyane kabisa. Uruhande rumwe harimo uwitwa Ruboneka Jean Bosco, Kiwanuka ndetse na William Togi, abashobora kuba bandamukana rw'ikipe ya APR. Kuri Murera mwizamu ni Pavel Enzira. Rayon Sport nagirime hinduka cyane. Pavel Enzira, team captain yitwa Serumogo ari Omar kwande rw'iburyo, urw'ibumoso yitwa Musore Prince, umusore murundi. Harimo mu tuba defense harimo Chimimana Emmanuel Kabangi, umwana wo mu cyakabiri ara mu karere ka Muhanga ahitwa kuri Tourisme. Hanyuma abatanyije n'umu yitwa Yusu Dianye. Imbere yabo Sef aza gukina nk'umuholding midfielder. Imbere yaho nanone kuri box nka nimero 8 umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye. Bigirimana Abed umurundi hatari
yamaze no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, araza ko ari kuri nimero 10. Uruhande rumwe yitwa Azizi Basane Kulanya, amaze gukoresha niwe mukinyi mu Rwanda kuva shampiyona yatangira umaze gukoresha amakosa menshi cyane. Urundi ruhande uraza ko caho witwa Tambwe Gruwari, rutayizamu hatari yitwa Yves Habimana, no bashaka abadamo kwa nigwe equipe ya Rayon Sports equipe yitwa APR Football Club. Ese umukino no munsi ni equipe iri butsinde, ni APR cyangwa se ni equipe yitwa Rayon Sports? Ndagushimiye cyane. Muri Rayon hamaze ko habonekamo ubuyobozi bushya, mugira mwagiye mubibona cyane ko bitwa Twagereyo Stade yaje kubavuga yuko uwitwa Kelly ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye yagiye abongera n'ubundi mu bayobozi b'ikipe ya Morere. Ndagushimiye cyane rero, Imana igwe umugisha mukunza Nyarwanda Sport TV, tuza kuba dukurikira ibintu byose runyize ku Nyarwanda. Nitwa Elike Munyantore Kalikeza, hanyuma kuri kamera ndi kumwe n'uvandimwe wanjye twa Director Mevini Pro. Imana eduhane umugisha. The Planet Scholars Service aba ni inzobere kabuhariwe mu gufasha abanyeshuri kubona scholarship mu bihugu bitandukanye ku migabane yose yo ku isi. Wowe ushaka kwiga mu bihugu by'amahanga, egera The Planet Scholars Service bagufasha gukabya inzozi zawe. Si ibyo gusa kandi, kuko muri The Planet Scholars Service bagufasha kuzuza ibyangombwa byose usabwa kugira ngo ubone ishuri mu bihugu by'amahanga, na nyuma yo kuribona kandi baraguherekeza bakakugeza ku ishuri uba wabonye. Muri The Planet Scholars Service kandi tunafasha abashaka kurangura ibicuruzwa mu Bushinwa tukabibazanira ku giciro nk'icyo ku ruganda. The Planet Scholars Service duherereye mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri etage ya 2. Hamagara kandi kuri 0787 216 cyangwa se mukaduhamagara kuri nimero akamenyetso ko guteranya 86 15 50 72 06 074. Wanadushakira kandi kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0781 30 The Planet Scholars Service, mudatenguha mu gukabya inzozi zawe. Waba ufite inzozi zo kwinjira mu mwuga wo gufata no gutunganya amafoto n'amashusho, Inyarwanda Limited ibinyujije mu ishami ryayo Inyarwanda Art Studio yishimiye kumenyesha abifuza kwiga multimedia, bivuga videography, photography ndetse na graphic design ko yabateguriye amasomo y'amezi 6 abahesha certificate yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board RTB. Kwiyandikisha bizatangira tariki 3 Ukwakira 2025. Amasomo agabanijemo ibyiciro bibiri: amezi 3 ya theory na pratique n'andi mezi 3 ya stage cyangwa internship na project based learning. Ibisabwa bisange ku rubuga artstudio.inyarwanda.com cyangwa uduhamagare kuri 0735 849 460. Wanatwandikira email kuri art@inyarwanda.com. Wanadusura aho dukorera mu igorofa ya 2 y'inyubako La Bonne Adresse. Murakaza neza. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41
hamagara 0785364803 cyangwa 0789880339. ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. wanasura urubuga rwa interineti wa eshatu /iremetravel.rawa.